Ban pensuk ya ki pelit penyai kali, ban telakam ru ya ke jingdeng kali ke bajuja hagi than ur kaliar. Usketri shnong jangka ur kaliar uba sambol lang dingdo. Ulayat hu bolayo pediang ya ke order lingba ke deputy commissioner bat hadin ke jingilang ki baladap la aibor hu ban telakam ya ke jingyang claim accord ki kali. Haba keren beruba sambol lang dingdo ulayat hu balas dang ya kini ke exercise hadin ke jingya kendu ke ba arsin bat ke DC ke East Castles. Banadu ke Shitrik Wagas Arjarpsan la pelong ya gisrok nadu Demsanyong sha Laila nomensong kumka no parking zone. Ulong baha kabaya dei ba kejingwan ki kali bat kibriu banle business hakani gijaka omdon jingkhang Henry omdei pat ban penwit bat ban yang klumar ya ki kali khamtam hagi por school bat bayat lenti ki kali ke nongpang. Hakabai dei bagi menjur ke DC bat ki pulit uba samborlang ula IT syakikat tu kan ingot ki volunteer daki klam bat ki kon ban khang persya ya ki kali ban penyang kelumar halenter ki surong. Itu notification itu. Under tu siapa? Ni kon siap ngakwa ban pensutu syai pi ba kini ka bangi exercise bangi lihat mentah. Kadai ka bangi ada dan meeting RCN with Honorable Deputy Commissioner. Hakaba ila ada form yang tu task force. Di kini ka hak apa gerenjak task force di ni no national bahak apa gerenjak task force ni apa ni tim oplang baka gerenjak traffic branch. Di kami ko order dan baklanga si benai tam mensua. Di kini ko order ngak sekret baru ka ni try jaka ni. Di ngak pun situ iki ba nadu benai August strek ni kini senong kini berkat i kini stretch ka nadu kini ka food for long dem senyong urkaliar kini ka nong mensong kini ka di wahe isruat khantam ya kini ko urkaliar very problematic kini senong kini kini ka di bigan no stopping no parking zone ni ba ketika lalat poin hangkai ka bujing bagi pulet penyak ke traffic di dak kaburam lang ya berkat bayar dan lang ni nadu i additional district magistrate nadu i deputy commissioner adu di traffic branch di ngilai long meeting di kini ki orang yang ada dong kepala di habirap lang no ya kelir nomor ba ki police team traffic police team ki concentrate ni point nang ni renja traffic point bakati ting ketika lailat nong mensong tu kebaya spon ni sulong makabaya spon kuat di helo kata kanong rem kay ngilai di meeting RCN di nakaliang juga kumnong penyak senong ada biar keren cuy ki dak ketir ada serve ki notice tinggal iba kimyanget dengar mentang habirap lang dak mau begini penbet ya kini kan ti tunggu PE nakaliang ka garbar song kalian labu i ti cons ti divider but ni implement tu clamping system ru ngai no penyak senong ni ngaklam ya ngai no penyak senong ngairap pan klam begini maksud kulit di ketu ko bangaklam pada mangate ka itu kaya saran di traffic police na biguri kin sutu bat sakaway ipun sutu ikibri hang ni pipa man le business le ngimkhang pi nama le business aja kal jong ni ban penam kami ka surok nam ta business ko jong pi di helok ta kanang rem ni habe tim aplang kulit kata oh tak lagi jin kli ka babyang no kli nomor mana kan ni por ngale yang tu inspection ru katuka first katuka inspect katuka bangi amit mah menmit tu kadang ka ba ngila iya artayo katu gibon siya gikali gibon din ni national gikali gibon na kiwe gijaka kiswan penam kami gini gijaka kung gijaka begini dia yang tu gajing dia kejumki temana kaniru anang lap mo nga happy banjir tentang gidan gibri gi besar na ko gisnong gitu makani nga yobat tu kaliru yung ginang tin po nong monsong dong kadiang teng siyong ni menta pi1 nang ni pi1 penam kam maklam pi penblok ya yung menta sa kwat pade sa kwat ajar nga along kum tu ka farsi kin bong bang sok pan mano bikhet sino te mentara pi tepi man kasande yang ada akitian si Honorable Deputy Commissioner bangan yarap lang mga hingan wan lang hani ngini duty lang na duo san baje adu khandai baje man kasande sa saw kanta ang si duty mentala san ri sande nga si wan lang te man hakani biang kani ka sni palay khot biang EDC ngi yong ba
yang menga katu ko pi juyat man kasandi pihak ban lian man kasngi temut manta man kasngi bet nadu sni kong hadu sni blay bet man kasngi nadu san baji janmit adu khandai baji menmit kadi be nga bangan ditilang ni kulit ta pi ko ba kongsan ba kadi kajingya ni ki ambulance nang ni na po kani ka baya sport ni grams di man kisngi ba ngaduti nong ngadi yang hapan nyo kai kan di ambulance na yo ban flight kidan kisngi ba ki ambulance san ritli la yo ya freely kidan kisngi ki baya south bingla yo flight south li ki ambulance kilong umtanya ni ka silong bait ba pile business le tamam de ban penwet ya ka surok nang ba ka movement khamtam ki ambulance ki baya sport ni grams ki di bandan free movement ki kata